Assalomu alaykum do'stlar, Erkabolan To'xtar hamda Bobur Abdulazizov o'rtasidagi jang o'zi bo'ladimi deganlar uchun ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Erkabolan To'xtar o'zini shartlarini qo'ydi. Bobur Abdulazizov ham fikrlarini bildirib o'tdi. Jang qachon bo'lishi yoki ushbu jang bo'lmasligi haqida. Videoni o'zingiz ko'ring va kommentda o'z izohlaringizni yozib qoldirib, videoga bir dona like bosib ketishni unutmang. Assalomu hammaga, hali kech. Korchi, nima demoqchiman? 21 karış to'xtamni urishimiz kerak edi. 21 urush olmadi. O'tgan urushganlik sababli urush olmadi. Dekabrda urushaman, dekabrda formada bo'laman dedi. Xo'p dedik, dekabrda men bo'yda o'tkazdim, dekabrda kutdik. Bo'yimdan keyin korchi rasm qo'yib, lenta qo'yapti. Data или вес deb. Men kommentariyaga kirib yozyapman. Libo fight, libo время deb yozyapman korchi. Story qo'yapti. Dekabrda kulachka, martda MMA qiladi deb. Keyin shu narsani dekabrda qilaylik. Toshkent Humo arenani yondiraylik. Agar yeslichi haqiqatan jilani bo'lsa bo'yiga, shu narsani Humo Toshkentda Humoda qilaylik. Agar jilani yo'q bo'lsa bo'yiga, kesh temani yopaylik. Men oshcha tuda-ustaga toqatim yo'q. Men boshqa yerda urusha olmayman. Chunki Oktagon bilan kontragim bor. Boshqa ligada urusha olmayman. Hammaga assalomu alaykum. 21 karış to'xtamni urishimiz kerak edi. 21 urush olmadi. 21 sentyabr degan datani обсуждать etmaganmiz biz. Oktagonmen de, Babur Semen de обсуждать etgan yo'q-ku, qo'ysa uni. O'tgan urushganlik sababli urush olmadi. Dekabrda urushaman, dekabrda formada. Dekabr deganda zangmi bo'lgan yo'q. Dekabr kulachka. Kulachkadan без проблем хоть ertang arguni men formadaman. Kulachkadan любое время дайымчы chiqib ketadi. MMA'dan men forma kiru kerak, dayinlik kerak. Өйткені мен саған ұтылып қалуға жылайым жоқ, мен сен ұтып алуым керек. Мен Америкаға барам, 2 ай как положено дайындаламын, сөйтіп келем, сонымен сен ұтып аламын. Ол үшін маған январь, февраль барып дайындалып келу керек. Соответственно, мен мартта төбелесем сенімен. Декабрь, ноябрь менде сезон ақша басып қалатын да, кәдімгі жұмыс көп бізде. Сол ақшаны басып қалуым керек, өйткені мен семьямды бағып отырмын да. Сол семьям аш қалып, сенімен төбелесу үшін жұмыстың бәрін тастап, мен дайындыққа кетпеймін да. Сондықтан мартқа дейін күтесің. Еще біз салмақты келісіміз керек. Сен 90 ба, бір бәле килограммсың. Сен жарайды 73-ке дейін қушы. Саған со скидкой 70 емес, мен 70-те төбелесем, бірақ 73-ке дейін қу. 73-те төбелесек, март қызық емес болса, саған пояс қызық емес болса. Ну ладно онда. Сен өзің айттың, өзің шықтың, маған пояс керек, давай деп. Менге БМФ камар қызық. Чемпион сейчас Еркебулан Тохтар. И ты либо дерешься с ним, либо ты не дерешься за БМФ. Потому что ты же у него должен забрать пояс. Ты хочешь с ним драться? Или... Мен сені шұқыған жоқпын да. Шұқыған сен да. Тып-тыныш отырған бүркіттің, көтін шұқып үркіттің, короче. В общем, чемпион мен, пояс менде. Мен қоям датаны. Мен дайын болған кезде, мен айтам саған. Сөйтіп төбелесек та, адамдарға қызық, брат, на бой. Давай, март. Давай. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Kechgacha video ko'rib oldim o'zi. To'xtarda. Kulachkada bo'lsa, davay ertaga ham. Dekabrda urushaman, dekabrda formada. Dekabr deganda zangmi bo'lgan yo'q. Dekabr kulachka. Kulachkadan без проблем хоть ertang arguni men formadaman. Kulachkadan любое время дайымчы chiqib ketadi. Ertaga bo'lmasa MMA qilib beraylik. Menga BMF kamar qiziq, kulachka qiziq emas solsin. Keyin ko'ramiz keyin, bo'ydan keyin kulachkani qilib beramiz. Hozir dekabrda shu MMA o'tkazib beraylik, BMF kamar o'tkazib bersangiz zashta qil. Şimdi чемпион мен, пояс менде. Men qo'yam datani. Men dайын болған кезде мен айтам саған. Сөйтіп төбелесек та, адамдарға қызық, брат, на бой. Давай, март. Давай. Cho'zni nima qilamiz cho'zni? Dekabrga qilaylik shu narsani. Yanvar, fevral, mart qilmasdan keyin shu narsani dekabrda qilamiz. Cho'zni nima qilamiz? To'xtarjon syomkaga tushib, soqqani bosmasdan, bo'ydan soqqani bosaveraylik, bo'ydan. Assalomu alaykum.